U redu, samo želim napraviti malu demonstraciju ovdje. Ovo je prekidač na nožnu pedalu za bušilicu, alat za vodoinstalaciju. Ovo je njihov nosač. Ovo je kao 98 stopa njihovog, 8 mil kabel. I stvarno se vrti unutra. Ne znam bih li ga stvarno preporučio jer je prilično čvrsto namotan za tako dug kabel, ali se vrti. No, moja glavna stvar. Svi bi uvijek trebali imati vješalicu za kapute u svom kombiju, iz više razloga. Za mene to je spasitelj ako ikada pukne lanac ili zaboravite zategnuti vijake i oni ispadnu ili nešto slično, ili ako čistite u nekoj kiselini ili nešto slično i kabel pukne. Ali doslovno uzmem vješalicu za kapute, napravim mali petlju na njoj i provučem je kroz lance. Stavite malo savijanja na to kako ne bi moglo ispasti. Također, ovo su lagani alati za vodoinstalaciju X-tip lanci. Ove stvari mislim da uništavaju. Samo stavite bilo što u njihov odvod. U svakom slučaju želim pokazati prekidač na nožnu pedalu. Jedva ga trebate dodirnuti i ide. Ali ako ste u cijevi ili nešto slično, pratite to kamerom i mislim da to prilično lako hvata. Znam to raditi ne super često, ali dovoljno često da znam da to tako radim. Mislim da je to bolje nego trošiti $1000 na alate za vađenje, ali to je samo mali koristan savjet koji želim pokazati. Radim to kao što sam rekao, kad god mi zatreba, ali ovo su neki od njihovih alata za vodoinstalaciju, nove stvari. Stvarno mi se sviđa, ove stvari rade stvarno dobro i prilično su pristupačne, pa bih ih preporučio svima.